do night in any panso ba ye de nyasem ketewa ehu Ghana na when 1 week celebration on we are as a candlelight we 1 week na me kra me hu 1 week a year ye kan tribute that me hu bi da this is so special obi a video bi say enkranfo na ya yetenkran ha na say ye ni mayeye na omo ya candlelight so ya kan tribute as a concert here de kakra ozebo ye ba ya makumasefo aje o mayiye afa na ye ni ye nti ase ye be chem mienu da bi ye be chem miensa da bi ye be chem 5 because anyone say Canada for your omo de UK for your omo de Germany for na emse man shade hu Germany for de kire hu yo ate be ye ni de etutua na US for so 3 so AAV na kumasefo so ye da bi kumasefo omo ye kakra she da bi kumasefo no ye low premier kumase market na kohwe Oh, okay. enro me ye enro me so omo ye enro na nyasam ketua ena nkran han so ye na sister ya enro me hwe de na ekoso media no so na me se yatena krom ya ama president wu pen president otia de so ye hu bibi se yo na me bisa se Daddy Lumba not or double up as a president. I think and so. also double up as a caregiver to this country because the Okromu have for you know. But ya shradi. Adia dia ya shribi pa. Ye nyina ye nhye ye ho de. Ye mabusua no so nyina ya akọ emma ni nyina nkola no ho ofeo. Papa. Said that the young omo nyina so mama no de omo fa me ofa. Eye DNA. We DNA bi ani. Ya nko ye DNA we hu nya ni DNA. Mama na efe ano de. Omo wo fe papa. Na omo no ne brofo no ano de. Na wo hwe emma daddy ware wo mo. Hey ano se. Nti nkola no so ho ofe. Nkola no ho ofe. Daddy yankasa wenim dwom. And daddy ankasa oye too sexy just too much na woni ohun mi anim di ade fra mi nana ya just say how obesia body no anyhow na dada ka edi so de dada me sha me dem mi wo mi fi ya wo se mi gina o gate no me se na ba ede bia na menya aka nchima bi mi nua ba ma wo tete me do eni ono so de me friend na bra o se uni credit me se bra se wa wani chia o se me se pe boy me se bra de send me kakra e ya semo says nyame wo nhira ye nyina ye nhye ye hoden ekunafo ni nyina so mo nhye mo hoden ene side chicks ni nyina so mo nhye mo hoden ye nyina so ye be hye ye hoden nyame nhira mo nyina says na ho ye nyame adom ne ompai bo me hoden Ohemaa fertile home Ohemaa fertile home but nyame nhira no nyame ahira no pa nyame nhira no nyame ahira no gusu o wo hira no nyame nhira no wa ya de ene wama awo aye so easy wama na simple cry because ene no na nka ba obi be ware na shodi be 2-3 years ani fa ni ntime nwo na wode ne nam edunsifo so bi say bi consume bi kwa ha radio bi kwa da atwea but Ohemaa fertile home so sister na ye free ma bi mu so nyame wo nhira no enya asem keto sana no me ko try bi no enka ya ye me to say me who say dro ni si ya na mafa oh dabi obi amatwa wo mi besle na me be jire wo je ho Ohemaa fertile wo de wona wa twa wo me de mi twa wo so say me bada nyi 15 years etina me pese me hwese e bi e beba ana koye yi na koye yi ade dem ye yi ayi aba yi na ye yi ayi na mo twa Ohemaa the fertile so powerful. I mean the product is so powerful. So powerful. And I say na onim say me worry ye 3 years na me hu Ohemaa. Ade na ma na me say eye mia me yi na say ya na say eyi na me ye me de ye yi no ye de ye yi ma me na anya adwuma na say afede na me te Germany na tambia na me call house doctor. Anti me call house doctor bia wo say na ya se bibia enye unim say dru baby kura mtwa antro kakra me yede me call cranking house ni chere say kolebu ye fa ne say hospital kase ye pa wo Hamburg because am ntia say ade ye ne ma yede me call hodi machine sakase ko hihye me wumbu mu ko hwe baby a yes me wumbu bibia ye okay na den ade ye ma na anu ya me nya yi bia ma nya matena se ache Ohemaa de da bia me kase oba wonye ready enko ohun so Ohemaa fertile products ha for ni chire achire ho enko ho because nyame anim ni say me yearless mistake enka ha me enka be ha serious because me say
enu na no nam sister enu na no nam papa so we oba na wo pe awo wo pa awo a me pa cho eye Ohemaa fertile home me na ya se de wunim se me ndi bibi ho adanse ana me nje bibi ho a debi me pa cho me ma bre pen me guy name de ma bre pen na su pen ma tete pen me guy name no se me betena ha bia ma bre pen ye bie fun course na wo de frɛ me ma bre pen me ji so ma tete et me bi twa ontro enye hwe na ya na me ni je setem bia na se me nya bibi ana me hu bibi a me introduce so am obi nti me spiritual father say papa mpa cho baby a wo bia me sunsun so for me spiritual father and then nyame ayade on na bo me chidom papa nyame but when super DHS na small udi ankasa ire adwo asuama adwo asuama yes cash ai asuama de yasanka atemfo na toto saa da bi we asuma on se abonofo ye asuma no ma di asuama ai enti ye wo ba se wo ye papa na wo baba na wo ye bunu nya wo de akola no to asuama aso instead nko bebe wo suma no direct no wo ye oba enti e be friend asuama ai enti me de ne ye asuama de me to me na me nana maame sorry wo nana maame me nana ne maame eni de etina wani adin wa no so wate enya se betwa woni mde nti won say de oni aprima fo nso kwan so na namu ese GH sister ya bia boko na me adom me call school wenchi ebi na wo de afa bono kasa kakra me call school wenchi bono fo de mi ni me ba na papa ye bono ni o enti be pa oya bono ni ai na o sa na no ni yetina no ho fe samba nya opportunity ti break what you say anu odin enti yem twa so enti me call school wenchi camps JHS on say that time no ba be we school a bele choose essa sa pese wo ko ati asim me start say me choose school no bi a me call school wenchi ton school man choose school kito bia first school me choose Wesley Girls second Accra High enti first placement ne ba no na manya Wesley Girls kametumi akọ Wesley Girls nso ne not ya ne se na ma me afiri mu saa amre no so nti na sika sema kwa problem me nana ne na ototo aburo abetoto ne na odi support ya kakra na me kọ Wesley Girls akọ boarding school a wan kora ne bekọ akọ me saa boarding school no nti me fa me second placement which was Accra High nti me kọ Accra High school won kran ha me free went all the way to Wenchi straight to Accra. That was the time I never school me back Krum Hasia Jambeko school Accra in a day school nti me be no me kọ na me anti bi ne wo abogba me anti so e busy power consuming into one na fie nti ya me twa ne short mama free wanchi e ban kran ba SS me hwa me hu school fiti SS1 me kọ 4 years first year ne dey me nya support na me anti ba ku bia me tene nchen obo me pa after second year third year fourth year e wa Accra High no I was the mother I was the child and me an PTA time do me an me parents no me an me student me an me fanya association that time na juma be na wo ye na wo ye den na wo nya sika no me amazing na me asma me kan na baby ada esa ya na me amazing obi ofiri kura be fe na boba a wo hwe me nwumre we bia ni madwuma na me ye eya agbogba he ya agbogba yin papa anya cemetery agbogba village wo ne metena me ante no ho ne fie na ye wo village no kwan wo pe wo za danda na esisi wo ne mu akumu ane na mete nti na boys binom be ko mesia nti me Accra High bi o me classmate wa Accra High bi anim se man ko school Monday to Friday da because school Monday to Thursday Friday Saturday Sunday ye ko mesin sisa ya kutwa bia be hunu me hu bia no eye man home betu man ho na me ni babasia me ni betu yesim na afa me sanwe me the head pan esanwe ma ba betu agu abontene nti sa aka me ne ye ko mesia be ma 28 cedis nti sa 28 cedi no ne Friday Saturday Sunday no me de be ka sika Monday me resume ya me de bia ka sika saa na edru ba bia o se me si adwuma na de bia na ye nya adwuma nti edru ba bia na mu odene
So Monday to Thursday, the Macacha no say that because it's be a one story be as I may rent for die. Me every baby, I me for a car. Me person the paper woman me. Masha cry squat out of a fair fool. And so, the miniska. To be a driver, the business say, what kind of car here? No, much I may pass with yes, I'm the Mecasano. Now, car not 2 hours 37. Now, some papa be minute half for a car no pa. I will go by station was steady me who say, me tie yes, I dear no. One time, there's I ya. So, Boaka say, Bonka say, I will be see me car room. Me, mamma, someone yet tintin. And I have me bed, me bre pa. Throughout Accra High. Akabeya na watch me am a year school na ye chro moko no. Me da bonten sa 2 weeks the chro moko. Me chro ba bi kro. First 37 won. Oh. Won shell filling station e wo ho no. Na mami bi ton fruits. E o free, we did na o 37. Mami bi ton fruits wo. E wo no hye fruit bebre. Me free school a, me se makra school ta me se da kwot na ho sa. Obi sami ya mere oh. Me chen obi. Ade asa. Na ma wo me hu na. Ma paper bi de mi tia to me bag na me. Ma da so sa ne ntia na me da ho ne ye. Akra ha ebo 8. Na won gate na no abebe lock no be sign. Na sa me no so mo akuntia wo se mi sua de nti sika kran kita me a. Me de be fa ka. Nti na me si adwuma no so ma post kakra. Nti enumu ane. E wo sa me da kwa na driver bi ohun ye nti anyumre hu se mi free school be dru apɛ na wa to indomie na ode ama me se me njini me ha on the same ti me kama sem che nti sa driver na anyumre dru onya adwuma obetina me nchen wo ba bia beton fruit ni sa ma ade ache a me de pure water go face star wo mu na me de semina guso twitwi me ha a shi school atare me ne me kono bia ni wa me ne tina classroom akara ya me situation we onim da. Apart from my classmates, and a befriend, Janice, say, America. Oh, this day, I my classmates in India. Oh, me, social media, swa. There be on in Becca Sabiana also. Because on no pet, Nene, any pa. Onim, Nipa Bayan, so let me go school. The comport to me will come on, who say, Bibi how, Bibi Ham, and I say, now come. Say, me to way. Mercy, a Juma Bia, P.O. Andreo, me a Bibi. Because no na me kakra me di boys na chi sa kakra sa na eja kakra nyame edi me free school mu a me di free school a me start ni adwuma kakra na ye ne na mu abedu eti utimi wie ye me ko wie wow ko wie wow wie pepe me ko wie wow me ko school ni wie ye me wie ye no kra mpo no papa bi a me kwaye ni mesin adwuma wa hacho na ye ne Andre nti menya call ne wate se me ka brofo o se aha me ma ko school na me se o ma ko school ma wie SS na no ya na o se minim computer mu me se pen me bo na minimu da wonim computer me se ai nti onye no se na danfo bi wo hacho Wisconsin for be hostel ba ko bakana hostel metimi a manage na secretariat work me hwe the administrative me se metimi dodo so na me nte da nti ho na eja me koko isha kakra je hostel nti be mama ba bi tina ya nti mu ho na me ye hostel adwuma no me manage hostel no me sanso didi movie achi kakra na me ye we kakra sa na eja me do kwa 6 months DBS course e wo UPS wow ai ene eja o how ni amani okom ni na mutimi force ye ni na me force ye bi that time okay kakra sa wow na me ni na mu ani eja nyame di wa bedru nyame de me ba bedru ba bi ma that time na ye de nyame ase that time na wo de da bontin e wo 37 no any mate fo no amane ka se ni drivers fo no obia anase bi no anda ta bi da obia nya driver ni America na sim your friend Frank wow o ka kire me so ntumi fa me nko ni fie ko no aka se ba bi oda nye enti oye adwuma awia anopa anajoba betina me nchen ba bi a metene sa papa ibesi nesta ya me penaka me da se kra kire no so tiasio se wawo me papa no kwa na maka me da se me hu no menya na number da but throughout the 2 weeks na me tro more konini na he was with me there ono so one so peda dabi wow aduane na me free school ba to ma me indo one se me peda wow me panimpo nei
Can you meet my yamano? Ka be ye dodo. And so Minim de obetumi because any pe hu kura no. GH mani tua. Oto ho no age se wanka. Se wo kan ha na se touch ne nko ade a. Emfa ne ho se de aka wo no ho nyina. Wo de ebe ma. Enu tinya me so anam so. Ehira no peche. Edin GH MouthPiece no. Ekwan be na fa so wo nyan. Was it 2019? Yeah. Sam Renana Felani medical omu issues here. I started as medical kwaje fela free. A friend is saying Debinsem. Okay. Entina once na akoye adibi atwitwire nipa bo obi pa onya obeka onya so awosuro. Enti say me video. Now I'm Instagram ni Facebook. Now me address issue now. Of course I'm a woman and I was solely against fella. Okay. Because obi ne boy na obeji as so say we dey rob e wo nipa nani so and all that until I was a bit against fella, you know. Until me address this issue. And then I have people in my comment section being like, "Oh, you just said my mind. Oh, you said my mind." Okay. I wanted to say, even I was discussing this with this person. From there I was like, "Oh, then I'm speaking the mind of the people." Yeah. Why not the name GH MouthPiece? That is Ghana MouthPiece. Because at the end of the day, what everyone wants to say, me na mababeka. And the two musa be seen. As NBC Chrome ha. As a dear who I beka o me do kreno. E chichiro bi abo. Obi atumi nka ebe hu anabam ade atum. Makai Seconds. When you din pa. What worry? Eni ede no. Ene aware no. Be see how esitie wo fie. Because social media and make us Ghana, the whole Ghana, or fans who are cheap, 99.999. Omu nyina do. Na ye be see who say we near 10. Any aware no. Yes, Sa na o de te aware ni. What ye ten be ma no. Me was social media sister ya. And I say different. Me kuru wa won picture da. Ne ho fe. O jiro ha hwe na ni so be de abo no. Obebu bewu. The pattern gram we had them. Yeah. The whole dia fed doors be the will be a chance here. Come ma with him man no na ma ebusua ni nyina nya me won hraw. Say o ma Mrs. Kwan na obae. Oh say me wo social media me jatabruwa. As a jataba. Bibia be metumi aye. Enso eba me fie ne ma ware ma. Me e baby pa o. Wow. Me te sa akramo no. As a ye na ye ne edin as sa na esi ho. Me ye peche wo me kunanim. Okay. Yes, enti me kunu betimi enemy atena ha sesi a anya call say okọ site sesi a on to ka nunu afre me bisa me say baby we okay because onim say me won ho a enti sometimes me kunu hu me video on social media na nwa nwa he's like hey madam die and so me na me yes peche akro because me I love to be treated like a baby enti sa baby care no manya enti me kunu is very tender like our tender care obey you to say akola nti me nya no na say ene me so no moto mu twa wan na me so sa na metie me wo ye be ma na wo pai ma me wiase bibia wo de krokro wan krokro de ama so be so enti afie de say ya bitumi fa nko da Debi because after all nkola no kra hwe de ekoso ofie enti se wo pese wo banyini na so especially me am ye me mama mi omo besua bibia kwa na nyina ye mema oba ba ko wa wo ma se enti me wo 4 Emma baako 4. Yeah. Ohemaa fertile home. Ipacho. Misro enche bia. We de ba me nye na yi enye bia. Me pacho me miensa straight abom. Ohemaa fertile home. Ai miensa no so kwa de o say de easy ma. With Ohemaa. Yeah. Ye we enkomo ya me do be wura ba bi. Ai ye pon a me boss of krodi a kire. Me pacho ma. Ono abe yi so Ohemaa fertile home no. Ode ni gina no asori dem na say na yere na wo na ne ode church members ni sika saye enye saza na wo mo ye apart from me papa Thomas apostle pe ono pe no wontumi nye sa because asofo no bomo no ehu aso mo ye bia o musuro nyame yes onim sunsanso a odi bone a ebetimi abanti o ye bibia nani eda ho pa enti eja eno ana sesa ye de na mu worry ye no bibia you okay everything is fine da bia microphone hu me a video say na
you said you will not marry. Now you are married and you are. And I say, I said I was scared to marry, not say me worry. Me sure say me enemy difference a woman so pa. Meet me and your sure e will be bimu. The next day, na overcome fear corona e wa de kromo no. Na me two adren one am na I successful. And the marriage was one thing I said na me sure pa. Because as young as I am no. Not the be as a counselor, no be worry some cause no the abana maker. Ain't na institution be na at a point I was scared to get there. But me too, Gidiana mo me call it's worth it. Wow. Wow. It's worth it. Yeah, me on shall pa. Yeah, baby mo. Because experience no do so pa. Ayera Ohemaa fertile home kakra because in fact nyame wayebi wanam ne so ayebi ama woni enkofo ne namfo bebrea meka se me ankasa minim eba ne sen e na wo share Ohemaa fertile. I will take you back kakra. Okay. Yeah. To time na meka se mo agogba no a little story me wrapping it up. Okay. Sister bi ane ni tifie me boni dina so tiemi ya woni me friend mama. Okay. O ware papa na wo baba na onu ni bi. Okay. Na ye ka societal stigmatization. Na wako ware na be ma no wo ba na wo ba no wuni ba na ye te compound house e ma na ti wo no be 6 to 10 no obi a ne we nyimo chana we yawo amari yawo zuela maami yawo we mama awo ma abana maami yawo obi yawo akasa maami no sister wo se mani tisi ani mu bia na enkomo ne bebre koma de oni ba no enti me nyi no me concern ba ko pa na eye oba sebe awo ho ye ne din enti me wo me first born we no me complete tubal blockage so many years enti me man in terminal after second born na me ye in 10th ma we 3 years. Yes, because after first born no na I think 10 to 12 years na I want him and me ye bibia was ye bibia dia wo bebia I didn't feel I had a problem na reason ni say ma woda enti minim se me kunu ni problem e na minim se me so me ni problem enti minim na mo na me ko hu Ohemaa fertile home e wo 2019 and I'm a call product. Me call me say me try me call you no mo say me call test na me for test results no and send you more WhatsApp. So I time call na Ghana no me solely Nigeria. Oh, yes. Ghana for yes, no money Ghana. They didn't ya Ghana ni but no Nigeria no kwa ware and na so for the do na sisa no Nigeria ho. Enti woni ni kunu yes, at Nigeria. To me test no no. And no me call test me the test results na ma no. Okay. I do no ma me 3 months. Me used to first month 3 weeks that was me nyame menses me kai date ne pa it was supposed to be on the 12th of was it May or so and a pa ho enti a pa ho be 1 week na me friend me say I'm supposed to see my menses emma straightforward or see GH wonyem wow me say oh na say do no ma me 3 months me nyusu wie or see GH me say wonyem koye test the koye test na me wow na wonim after some friend we you catch me say me test me catch me say me nyem no asa one thing me come you copy say me wo ye and in social media or 2020 me and you that's what fertile home nka wow onti ameka onti ame baabia onim krasa ma volunteer me advert e man for ene age man hu say wanyem wa ware a chekwa na wo ya metimba odi ye move straight masa ko Ohemaa fertile home because this ya de ba ko se wo your ba na wonim se wo deserve to be a mother na awo no emma enema bi komu no enti me to me ho so asista ya me body row enti so come me Instagram me Facebook 2020 yeah oh when no say me timi share jare ya na me jare e ba me musa me kon Ohemaa fertile me de me ho wuro so abefa me for me kanchero na ma ye advert enti me ye advert na mu na ma me be hu say let you know who you know advert mayo wow and na oberity out and I say but GH you advertising because the more no crana dream ba me so no a lot of people were going to hell with my name obi akwa si GH say enti ho na ma me no kura hu say be advert man for free sister ya ho na contact me na of course sister who minimum enti eye me kura me advert me start say me ye man no and na mo decide so dey drone me back Ghana because na demand no abeye more ewo ne so enti e ma ne pe obi a odi no ni ba besi ne so wonya contact Ohemaa fertile home Ohemaa fertile home bibiduro nko na odi adwuma na onye the type a oya bibiduro a hwe bibiduro fo bebre
Only problem na ha wo no. Ade a elma wo ma no. Eye problems bebre. Etimi a tubal blockade. Etimi a PCOS. Irregular menstruation. Etimi a fibroid. Etimi ya nima bebre ba ko bibiduro ra waka cha say manye men wo ya. O say o ene age abeba ko ba ko 21 yi na kono na fa bom da bi Ohemaa anye ne sa. Wunya ko ka problem che na o say go to the hospital. The nearest hospital. Run a test. Let us know what the problem is. One. Sana. Now you how long go cry problem no I ho because say problem not na ho ache no. Na say the obesi akono no ayedin ama. Enti ukoye test na nya say problem na person hu. Person hu predodo ana fie dodo a problem kono atena ho. Enti be lucky for me. Me kokoye me tuber blockade test no koye na tuber blockade no na I started developing. Was it 2 years? Hey. Until no dear drone mamma no. Minyan and 10 man coin. Sister ya. Wow. Obi ne bear mati. Onye na jenso bewo. Debi one bear manita. And so one yim. You say onye na jenso obe wuntini. There is nothing wrong. I want him out. I'm saying imagine. I feel obe worry bear ma koni be we bear na jenso obe no. Na akwai se ka bia me kotoye. Obo so ay mo. Uchimu na ade agu. So akwai se Christ le bia me kotoye seconds bia na jana. Enti sana na embe bebre wo ho with our problem so munim enti unya ko Ohemaa obem kwa akwa test no wo problem crop potting enti problem na duro no de be ma ene na ma na duro de ama ani aba Ohemaa feta ho ne eye bibiduro ya ye ko bibiduro ho a wo to ma wi na ye de na one de na enam because wonim problem kro ene ma esi a wo kan no eye be ye du me kasa me bobo so a enti ebia ne problem no enti wakoye test dia brand na the gynecologist ahwe test no patcho ya the best send in WhatsApp what they send in WhatsApp the gynecologist be go through the test results no ma hwe no ma hu say problem no say anything okay amo de adro ne kan wa sister eno ano no oh some me ne wo kasa yi nyame ya do ma Tuesday adro ne Tuesday enkrofo be 5 a oma wo akra ha they say so de wo wa no wa me ya becha wade o ma me no ona ni sika no wa san de cheche wo ya no wa ma ya ne pampers ene na no mo de nche ya betia sorry na ye de o mate edro ne friend say yankasa yankasa fertile home product no obia product bia ne de eye enti se wokọ na kan problem kire na se eye tuber blockage mo tuber blockage pack PCOS or the nadro be ma irregular menstruation or the be ma okọ Ohemaa na da nipa se okọ na se problem ne fibroid kra obi nwa kwa twa scan na hwe fibroid ne kese se fibroid no ebro 6 centimeters obeka se kan ko operation that is how real that woman is but abibidro for the bidra catch say oh fibroid net se cry be yi but se fibroid ne so yes se ukoyi a wuntimi nwu bi mu it's not true it's not true it's not true na doctor wo kan asase mi de wa onya de enkrofo yi fibroid me bra pe ne yire wu yi fibroid wo yi ai nanu ya ne ba no kwa ne be ba ne boso me last born ne boso ntenche it's not true memo do number atudwam na yenya abo afọ nkrato me patch on matters merofo fa phone and fa pen any paper you ready ija abo afọ nkrato e ba isia ba ya ija tem ash anon tim Atadwe eneya sedenne edofo sebanu ufie nkonya papa paadi a mitremu a furniture papa paadi a eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hoodini wom etitrufu wagana krobo hani abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena yachi atum delivery baby a ekobia e free afi yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a obia no papa go furniture e wo ho edema papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa papi
Ready for something refreshing and great tasting? For your kids' enjoyment? Angel Cola. For your graduation enjoyment? Angel Cola. Beach hangout? Angel Cola. For all your refreshing moments? Angel Cola. For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. Angel Cola. The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. When you see me patrol, you be phone lines, but more than afraid. Nafa wa drink share a bra and a brain into no yemfa course and check. But more than show screen in him number na edason. Free nafa wa drink share a bra says, make I say, Yami won't shroud. Why it send me? Me obia, I say bibi boamia, make one meet me and function me home. Debbie. Send me here more, send me here, no, so I will be so here. To show camera, nafa number no etuja, nafi yen twaso. Mr. Toboas and Abo number. Obibia or Pese or Richie or Ohemaa Feta Homanase or Fred or Ohemaa Feta, mostly no. Ayana Beboase will be used to WhatsApp no, because the one communication in Abekoso. WhatsApp number is 020 381 0657 020 381 0657. Oh, WhatsApp you more. Go straight to the point. Can problem cry wo ho no. Eya no be cry nim onim problem no. Ebia no be feel say problem ni ye problem asumasi. Na nso no be kwa akoye test no na e bibi foforo. Enti say ukoye tester. Uka problem ni che no be ka say koye test. O ye test the results ne send na. Ene ehu the actual issue. Ohemaa say ono wo ya bibidro de. Na nso one heba hospital for mo ya brofudo no ni problem. Because ono mo na aka bo mu ye adwuma. Because ehọ na be kwa akoye wo test wo hospital. What the scientific method be kwa ye test. Now if you wa ba begia bibidru ama na siesie awodie no ma siesie wo ba yonom ama de de awo ana bebebre no aye easy e de ama wo. Ma me pacho eni de kwan so me pe me ma me yenu. E no ba ba ko bam miensa. Na che say akoye 4. Ai we 2. Me pacho number no na da o screen no enimo no. Ohemaa Feta home ni number no e na da o screen enimo no. Bo modin ana fa. Aye, Miss Shodi, Bacho Brem Kakra, Wadaroma, na sister Yentia Shafwa, a shame, baby, will be a shame. Now, Uti, a year, Mrs. Tappeni, somewhere okay, many a Japan, or the fapping be seen any so. Unim baby, and a walk, and they shall my wa and them run to where Siswa, or when is a mammy, me papa knew to one no Bob Brass Sabe and Fata. Now, so one or no vision is seen and it's meaning, or the obi but I be seen and so me mammy knew what dear, me papa knew what dear, yen as I that says so troubles near the just say it didn't quite what the TikTok 24 hours and in your man swear fair. Have you cried a bill Nibunia man GMPP bill no. Ebinie GMPP. Me patrol me audio ma o de me de brem me patrol on ya me do achi because oni ema no ye in rubber for ni ema enye sa togo ne hwan grade 1 grade 0 for di ai ogina TikTok ade ema me ni gine ho 24 second hours omre chese omre ena obosika onim life bo oye premani si e tro ni fia wo ho sister de ento aso na ye bre no enti no kware oyo obi a me admire ni too far but onim because ni suni ne ban oyo oba kukudu so ye kama ya santo suna ebi wonimu because wonim baby no pese wondu and na ye mfanya futu ma mai wa ye hye emrante wa ye hye red nu just kakra and a man also mema na maso agu omo because I was doing say eno ne be mana ye and star story we tie na fa bibi free me ma fa bebre free yes
because unim baby a wo kwa enema bi wo kwa no twitwa so me na me ka ma asem wonya asem obi eni ho nti hwe wachi ade bi ye ne hwe wachi se wonya asem a obi wo ho obetimi age wo de a ene na ese wala nti de ebeka de tietie ma metwa ne tietie mu me nkasa bebre ni nyina ne se yenhwe yanam ntuo mu yie hwe nipa a wone ne nam nipa na wone ne nam ne se emwa wa kate na wonkua nam na ko wanim ferade mpa ye na emom di abrabo no ansa na obedika no wugi nyame firi mu a enye yie ene no mo ya wadwene se bono ene akuapem mo bekeka mabom wa ha me ka kire mo se mo ya me so meyi fante ene asante agugo esa me nka na wo no okay miss shodi nyame onsha pa mema wo de wo number atuja says eti ye ba be kwe ye bre no aso o final words I would ma chef me final words I think say bibia boto camera masema me kan ye mo hwe bibia ni hono mo a odisi wani so se o ya ontumi nye da bia me na nasma o ka kire me ne se wo fa bro okotwa wodua ho na so opese ototo a ana wo we a age wo de tuja so na wo danda ne ja na ehyew na wo yi wo nsa ansa na be ye aduane a wo pe enti wo abrabo na wo pese wo pe no emma on the silver platter you go through some pain na aba it is our pain we go through. Stay focused. You will definitely get there. Nyame unsha says sign show camera nim na fa Ohemaa fertile home. Producer me patcho mo fa number no ento so biem emma me na de ohia no wonti. Ohemaa fertile home number no. Say awo no ware na awo ne ma ye cause problems ni ade. Bi kro ho no mo a woni obaby twempena wo pese awo bansa. Anti patcho wo show camera nim na o number no. Number sample. Me patcho Ohemaa fertile WhatsApp number ni bio. Eh 020 381 0657 020 381 0657. So wunyanya sa number we nko ade you are just a message away from so so be mama. Nyame onsha passes nyame sha say to nsafro. But nyame adwan patro be san experience ni de mo wo ho. Nti be san to nsafro nyame sha. Say I think that ye ni share the second one. Lady Bia no so wa no baba ho. You do believe say as shadi Ohemaa fertile home say ya no nkua minim say madam Ibe obeka bi no so wo pa wo for 15 good years. Could you believe say also wa wo then am say we dey mebo shadi mesra wo dey pam wo no ankasa beba oh sir yes Ohemaa fertile into aka am say uba na nkua de onim say meka ho asem wow nyame wo nshira mo wate nyame wo nshira me fa cho ye bere ni nti wo be san ba wate ai na say de wa ma say me hu Daddy, yes. Pacho boarding chairman. Pacho from Nicholas Cancer. Nicholas Kwansa. Inti stage name be na ye UC. Osika 1. Osika 1. Daddy, who mfie say? Obetimi aka che. Obetimi aka che o 58. 58. So what? 18 and above. Daddy say o 58. Daddy, join be na ye nyom ben. High life. Oh yeah, high life. Ejana say eyimri aba no do abodua. Metin enye FM. Nti na metin se wose e baye nyum bi but nyum so e dey manage ho nti. Na program na like by nidi wo friend den. Angel Rock Show. Angel Rock Star, sorry. Angel Rock Star. Nti na ba dwun na boto amayen. Moto high life. Manko. Okwandem. Na me so odomi. Na me so opemi. Na me so oni me be usana o dada me. Me no oda na tie, me no na didi bomu. Ye wi adware ansa na ya